ngenda kora mu kiti cyane ndabona mu kiti cyane muraho mumeze neza ego turashima okay turabona muri kuri terrain turabona ibintu bimeze neza hama murashaka kutubwira eske mwakinye cyangwa mwarahejeje twaraye dukinyeje mwaraye mukinye ça c'est bon kabisa hama murashaka kutubwira ukuntu byagenze tumenye ukuntu byagenze tutari kuri terrain ama vraiment urukino ku munsi w'ejo rwagenze neza cyane nubwo nyene twari twumva amajambo menshi kare bavuga yuko ari equipe ikomeye tuje guhura nayo ariko byagenze neza twarabatsinze mbe naguciriye mu makinye na equipe yi twakinye na equipe ya Reference Matana ama mu Rumonge okay naratsinze byagenze gutuma ushaka kutubwira score score yagenze yabaye 75-17 mwara bafunitse ishuka ati nimusubire Matani wanya mwaje tuna majambo twakoresha byari bikorwa gusa mugishika ngaha mwaravuye ati twebwe vraiment tuje gutsindwa twebwe turagowe twebwe duhava dusubira mu Rumonge badutwenga abanyarumonge ofete twebwe basi umva kuva tukiri mu Rumonge twa twakora entraînement tuvuga ati twe turategura apana ye match y'Ibururi tuvuga ati gutegura match y'Ibujumbura niyo match zodoa passport ku Gitega niyo mpamvu rero twakora ingufu tuvuga yuko ko bizogenda kose equipe tuzohura yose zo bari ari gufunika va mugima batatu ibihangange naho hazoba ikintu kingana gutera zima tuzogifuniki none mwaraye muri kose okay ntaguciriyemwo urashobora kumbwira akazina ka umva twagiye mu byo kuryoherwa byejo mu mascore ejo kibagira akazina ka je kwizina ryanje nitwa Kevin Arakaza Kevin Arakaza okay ça c'est bon nanje none warunzi njya mbere mbonye ndibaza njya mbere kubonye mugabo nyine sijya mbere ko mtele nyine gusa mwanda kubona rimwe none kweko ushobora kugenda kuvugana n'umuntu utabadije umuntu wariwe uvuga ati reka tuganire utamubadije umuntu ati mbega uva hehe uruwa hehe witwa gute je nakubadije nufite yuko umunyarumonge witwa Kevin umva afite nyine kubera nyine ayo nyine byabaye twahuriye kuri tele kandi ubona ko abantu benshi bagira bakinira andi match y'uno munsi behagira habe izindi match yagomba bakina match handball ku ruhande rw'abakobwa cyangwa abahungu cyangwa bakina bose baza gukina bose okay none kutabadira ati wowe uri wa hehe Kevin wora bene ufise ni Kevin wewe wapi ufise ni kana umuhungu uri cyamamare nyene ukina basket ugatana score 75 oya vraiment nta basoni no gira nkondo umwana mu muji je ndo umwana mu muji mvuka mu gisagara amasoni ahantu hari imikeke myinshi ndagara amarowe menshi imikeke myinshi ega nibyo birimo byatumye tubatsinda birimo kuba tujya mikeke myinshi amarowe menshi naho birirwa mu biraya ibitoki umfete nta kime bagira urabagaya ati nyege ntimubaho oya nta kimwe bafise ntibafungura neza batagira agakeke barashe bakeke nta kintu kiba kirimo nta mikeke nandagara bajya nta kimwe bafite basi nibiraya gusa ibitoki umva nayo nkawo ukomera gute ibitoki nyene ni njyano gwa diabetes tuvuga none umva bigenda gute Kevin ogira tugiri wacu buruguru Kevin ngani wacu niho tuvuka Kevin udutikire ego yaswatuka okay Kevin ndibatete amajambo makinto gentil haba nkora kuri TV Amasinzo TV okay gusa twaje kuraba nyene ikuntu byagenze ngaha kuri TV kandi twaje kuraba ibintu bigire bibere hano kuri TV ibisasi bagiye baduhenga Kevin mu ncamake urashobora kubwira abakunzi ba Amasinzo TV ku bintu bigiye kuba ku bintu umusese mugiye guteramwo ibizuba bimeze mu majambo make ucishe ku mayange ofete nyene kundo babwira abakunzi ba Amasinzo TV twebyo wacu vyaraye bigenze neza vyaraye birangiye gusa ntibyarangira ngo urukino ngo rwarangiye ngo champion yarangiye ahubwo twarangije kwanza 8e de finale asigaye ka de finale tuzoje Bujumbura kubw'ibyo rero nababwiye yuko turindira score no munsi za kubera ngaha ya match handball turindire kuza kugenda hama ntibasinzire barindire turashama bikiro 10 Bujumbura tuzatori ready hajya na ishure ya Saint Luc aje Bujumbura muzokira Lodisi bintu bizoba bimeze neza hama abakunzi ba Amasinzo TV tugiye dukurikirana ikindi gikino ngahanye kigire kibe nkuko Kevin aje kwitubwira
twaba dushatse kubabwira ati turindire ibintu bizoba lo 10 nkuko Kevin yabitubwiye lo 10 vraiment 10 ni barindire ziba ari ibintu bimeze fresh ziba amasasu amavuta kabisa amasasu nyene ibintu bimeze bebe ziba ibintu bikaze kabisa hama twabashaka kubashimira cyane hama dushatse kubabwira ati ntimwibagire gukanda kugonga kuri kagakengeri kaka nyine kari misi yose